Anak lo demen kin gendingan. Oh tepuk ampunan perkosa. Gendingan bang. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Anak-anak, udah jam 10. Ada gending anak bajang, kaki saya 2. Gending pengajum, aneh manis, kaki saya 2. Lokasum aja sekali Adi loh kesumo jagek cara bulane tulung beli jani sawireh beli memonong song sero lihat boy song sero membusan apa orang sengsara kaden song sero rusak kok pengen dia Ratu dua Ratu Agung sane wangyang titiang cokor dewa ngarsayang dewek titiang titiang jadmo belok semalih ne kuste titiang beli nyanja dan beli ne beli Petruk beli Petruk ken tolen ada dewek tiangnya di jane tiang kuste lagu tiang ngoyong di pondok sewang beli tiang sing ten manjus aing sombong beli ne benyaca dewek tiangnya ya angkal galak lo. Menbusan apa kau orang tuh? Nista. Kaden kuste. Saru aja deh. Adi ayo sampunangan napang raga. Adi loh kesumo. Ne bungkung beli ne ambil pinaka ciri terus nat beli tekani dewa. Mungkin ken loh. Duh, beli. Ken. Tunggu diang gede pesan duweni done beli. Yen gelentengang tiang limaan tiang ne sina ulung duweni done beli. Ben gede duwene. Bener. Oh yang gelentengang ulung duweni done. Ulung duweni done. Oh. Jajah tiang beli. Nih. Yang gede duweni done yang pasti ngulung ken yang beli mon. Kene liman tiangnya terus. Dek kewa yang luas ke pura mau bakti nipet negen ada kang sik. Nah besek liman tiangnya. Ngajang marogan ada bijo gitu je kangwang angon. Ang suang menapin duweni done gede jang. Beli. Ken. Nejani tiang metakon kapan yang beli? Metakon apa? Beli ngelah bungkung beli. Ngelah. Bungkung apa? Bungkung arit. Ih. Agan tiang kena bungkung arit itu. Man kenal lo he? Bungkung mas, pang pakai cara duweni done. Bungkung emas. Benar. Rata lo bos bebeki tawang. Tadi bebeki rasa. Kelencang melima sih. Jangan amat cepok cang. Sekan mencepok li medang. Bangko nih. Semangan cepok. Ini cepok, sanyo cepok.
Do ping telu adane ping telu. Apa ping lu kan cepok-cepok. Ning ndang amat lu ceplokan. Ini mangken pun api yang di tiang niki. Nah, terus sang, Bu. Merasa banget lima di tiangnya. Mani puan lamai bien ni cerikan pebangla. Pang pas ngajak limando ni angon lah maruna. Ini mangken ambil cokor dewa. Inggih. Ah. Bas gedenan dulu. Duwen idone kan macam lempung. Bab. Dan pidan, ida raonya. Bener? Ado bapak ijo, duwenane sedang. Pengnya pas di liman tiang. Peno pang sing terus kene. Pang tadi gelentengan tiang. Gelentengan tadi sing ulung duwen idone. Oh gitu. Ado gitu kan pas abang ngek. Mekeluk-keluk bung eta. Apa orang setawang? Lu jela meleng. Beli itu naik ulok-ulok kok tiang. Wes sing canak Tiang seken. gunung. Jangan sekan-sekan ngomong. Tak demen sing macam-macam. Saya ngulok-ngulok beli. Merasa banget beli. Pas gede dua ini deh. Nunas lu gro matur sisip di tiang ratu udah gemput. Sadurung itu tiang matur. Pineri enak si sembah pengastun karan di tiang ringan kalau ngocok kami itu. Cara sunari ampangin aku ini tenggelam. Angop saja lalu. Ada gelanyar. Gopo jeget atur utama. Ini bekaliglah. Sing antas yen nirgamanglah soco lo. Soco di endut ngoyong sing antas. Cara lo jani di Ono kan. kan sing cocok yang ini lo ajak lah puri anggon kelar rabi. Nya dari rabi. Rabi? Ah. Apa kadang gitu beli? Dosen tawang lo. Si? Angkali dia nak agung ngar sayang. Benar. Lo pangiringan dadi rabi. Yang cang makenakin lo ngoncang somah ngoncang kuranan gitu. Ini aja barang-barang mesaret tuh. Oh, barang-barang ajak mincuk kan gitu. Apa orang sih tawang aja. Lengah. Ratu dua bong putra. Yuk dikagiat di tiang miragi. Runtuh pawacanan palu ngocokar dewasa pun. Mengkengken. Pajangar sayang sikian di tiang. Kemon ampura dahat penyerahan duit ini. Nintan beras renagingin sapun api kayun palu ngocokar dewa. Tadi belum san saja dalam gunungnya. Dua Iya nak di kota di negara Mekarang dari rabi. Ngirim surat ben. Surat lamaran gelas yang nerimo. Geladot ngalih rabi uli gunung. Pang suci pang utama. Kadang lo suka nadi rabi nak lo. Yang dari rabi bener di puri. Dot kaya ada nengaya. Dot mebore ada nemorean. Sing megae. Cara dini lo landasan di gunung. Yang dot bener kaya ketukade nyonjon. Yang di puri sing. Di puri dot kaya. Di dalam kamar ada kamar mandi. Di kamar mandi itu sarwa mekletek ngejang. Iya ne barak ketek, iya panas pisu. Iya ne gadang ketek, iya dingin pisu. Iya saklar ben ketek, lampu hidup. Mula saja lo. Di puri nak soro mekledek kok nyang. Pokoknya ada yang beli. Kengkeng. Sangat saja tiang ngepang ide kapan yang beli. Mapan beli sebuah makelo dari para kadem di puri. Saja kita buka pawacanan itu nih beli. Mula saja lo nak sing tiwan, sing kan jen pengenikan itu. Nak di puri nak soro mekledek. Menyen lo di pondokan ini luas bono kaya. Semangat yang ketukade nyonjun. Nah coba toh. Apa we misi landas hujan-hujan cara jani. Oh nyerot mesti. Ulung belah jon tiangnya. Iya mau berarakan. Sing aboyeh tiang mulai. Oh lo ulung jung kalang jung kile. Benar. Bisa cek longsor lo.